Hello everyone, थांनाय 8 February India Today ni TV channel anchor Rajdeep Sardesai Tripura o election sikam boma hai boyar sibitong abo naina bagai phaisho baita oroni kwbangma political leader te Bwkhani bai malai boroni wansu mungte kha kamung rono bo cheri naina ni chajoka abono karibo rajbari thangai Bubagwra Kaijakna lunch khaite kaisa exclusive interview nakha Tripura samung masama ulo Rajdeep Sardesai tamo saka te interview ni bisingo Bubagwra bini personal life ni Kaijakna ni bini hobbies aborokno teibo share khaika o exclusive interview ni briefly Kokborok explanation narong ni bagai tubui thaika video no paithak jara naitong video chekman sikang Rajdeep Sardesai ni sinmung kisa riwana Rajdeep Sardesai India ni most popular and senior journalist rong ni bisingo khoroksa bo India Today TV channel ni consulting editor and anchor Twitter bini 8.9 million follower narong no wansuge nasidi bobusuk popular journalist Rajdeep Sardesai pulan bini kaisa krak samuni bisingte interview nos chenka biskango phai tongna election no Tripura motha party ni samung tamo nono raja sari na bagida eba lukurong ni booth no orai porai khanya bagai simi Bubagwra Saka abungni jora democracy ganatantra ni desho raja sana ni abahai kokrong no siljaya hingana hamu Tripura motha party ni kaisa no nahar mung te sanbu Tripura sarong ni o hani besarong ni borong ni manthai te constitutional right te permanent solution dinani Rajdeep Sardesai te basang kanong ni Tripura motha ni manifesto wa Greater Tripura land abotamo abo article 2-3 wo khurjajak state division ko tekisa separate state daini Bubagwra Saka Greater Tripura land ni chanmu ba naharmung kha hani besarong ni yago mane Tripura sarong ni yago no u Tripura hani full control no yafana nangnai oboni administrative power no rina nangnai legislative power no rina nangnai Tripura sarong ni yago finance power rina nangnai jate Tripura sarok Tripura sane hamkrai ni mote ke khayi policies na manan Bubagwra no te basungka nong no already se edisi rijak nganorong te tomni Greater Tripura land san Bubagwra sapika tabuk state ni bisingo edisi rijak ya bai edisi ni yak khai tonijak edisi ni jini bagai ains namaya edisi no ro fan krei kakani simi naikai to nukjagai tongkha je Tripura sarong ni bagai hine edisi rijak ya bai edisi ni yak khajakse state ni joto ains namnani te bill pass khainani o power joto assembly ni yago sengi tongkha assembly wo more than 60% no general ngai tongkha general mane no buji sidi somni yago ga Tripura sarong yago only 30% se jara majority wo tongo borong ni favor bai khaye borong loss namo bong interest ni bagai abuni bagai Tripura sarok ka haina hai borong masaya maningya Tripura sa area wo development india ama haikanya borong karjagai tonga ama haimang no cholimang tongo hongkangkai next 10 year bisingo Tripura sarok 35% ni 20 to 15% of hangai sogina aro kuno doubt kare anchor Bubagwra Saka romdi norung ni sanmung no riwi phana rikha nong no sanmung no nugoi tebo Gurkhaland Bodoland North Bengal abo hai kwbangma amsa yo sanai tongnai borong ko tebo sannai oma hai sanmung sanna afro bharat tebo hoijoi ingi thanai oma hai no bobo chikon kai jotono jodi sanlai kangkai rajyo se bai thangana Bubagwra Saka সংবিধান ni 2-3 wo se khurjajak tongo oma hai ke katal state khai mana ne ga ga chengtam ni bagai sanja ga jodi chuno dina musing ya ga constitution no সংবিধান change khali amne ulo sing sanya tongnai jodi সংবিধান tongo ga kai sing sanai chini man thai Bubagwra singka ni father mother age congress ni mp tongmani nungbo congress ni president tongmani abuk buskango nang jodi alliance ingani kai sabo ba alliance nai congress bai jathanai naki bgp bai Bubagwra Saka ingke bo bai alliance boya chingke bune against boya je chini demand no mani nai te parliament no abono support khajai jong borong bai anchor Rajdeep Sardesai Bubagwra Saka noroni Tripura motha party wa kaisa mane notice ke ya noroni party wo youth mangno sikli rong mangno bang tamne bagai nangki Tripura ni politics no totally new generation ni politics da khaiti sana musu Bubagwra Saka sudu Tripura ni politics ya northeast ni politics no bo jodi develop khanjani musung khang tebo upgrade khanjani gangkai tebo kaham krak khanjani youth rong no biskango tonna nang te Bubagwra Saka ang sara jibon politics khaithanan musung ya ani personal life tungo ani passion tungo ani bo musung mat tungo travel khanjani music Kaijakna ni nukhung khanjani aboro haipana ang tabuk aboro na ang saito noroi ani dofani ani lukurong ani Tripura sarong bagai ang boroni manthai borong no riasak ang ani musung mani no saito kai ang toni di graka ang borong no je kokri mani abo bong no riasak ang ani sarni musung mana ang sini maton ganai apte ni Bubagwra Saka anchor Bubagwra no te basungka nang jodi future thangai buni party rok no kotor pot rinai power rinai
gangkai neng ki borong bai alliance me da Bubagwra Saka jodi chini demand no jodi chini borong ni chini sanmani demand no jodi je rinai borong bai thanai inti ang gangkai ang kono party ni kotor pot nang ya ang ani borok bai ang tongnai Bwkhani tekisa siljamung saka neng Tripura ni bisinga wansa te Tripura sarong ni bising divide ni politics khayuni Bwkhani saka sing kono divide ni politics kaya sing Tripura sarong ni manthai no se rinani bagai sing sa Tripura o tongnai Tripura sarong jodi tabuk bo thansa ngai khorang kaisa bai o hano naruknani o bongni tongthai chathai no bongni resource social culture economics politics aborong no mathangna bagai samung khayang gangga buskango future ro thangai aborok belai crisis ni 2025 o CA bill ni mote delimitation ngkha apro belai na tei saksok yangai thangpanya Bwkhani paithago saka sengwa hani besa sengwa hani no sengorona asayo orono toro orono thingai sengwa hana yakai te kumni jaga thangi ni ang ani borokna ang yakai ni ang ani borokni bagai ang Bwkhani ni lokorongni bagai o kaham wansumung te khakamung no nugoi Rajdeep Sardesai Bwkhani no political philosopher hine borom dikha paithago bosaka Tripura o phai puila Tripura sarni cha borok te chamung masawui bo belai da tongthok jakha aboni bagai Bwkhani no bo hambai bo yafalaka tini wo explanation dorong bahai nangjaka Bwkhani bo politics khaipano bini bo personal life tong bini musung marno bo singkrgai ani borok rong no borong ni manthai no rinani bagai chaito gui chong bini age 45 year ngkai taka tofana bo nukung khainani bini je passion dong bo pholo khainani no sini tongoi bo tofani bagai guru no Khoroknwi mani borni manthai rinani aborok no bo rime asak bo bini baithani bagai wansu gahini politics ni samu bini sa khamya jora o phano je bo lokurong no bini Khoroknwi man no narina bagai bo tabu bo chaito gui to Tripura sarong ni manthai no rina bagai aboni bagai no norong Bwkhani support khaidi norong joto nine chubasu nango Bwkhani bagai shuri di bini sa khamtong Tripura hawa techa rangsang ne wati